تماشاوان نژادم باش 13 سال د سر شر سوری را در باس بون. دوان 13 سالان دا افرین هاته داگیر کرن، سریکانی هاته داگیر کرن. گره سپیچو گروپین چکدارین جدا جدا کتنه ناوا آخا سوری. بن پیکرنه که گلکی مزن به طایبتی لعفرینی تیکرن. جالی چکدارم ها تیکرن. حتی نها کسک نزانه و پرسا سوری کریزا سوری الکداری وره چاره سر کرن. کس نزانه و هزین کل عفرینی هنه ویج عفرینی در کفن یا نا ترکیه بشکی مزن جا آخا سوری داگیر کریه نای زانین او هزین ترکیه و حتی کنگل سوری بمینن به طایبتی سروان مجاران میوانه که من هیا پسپور پرسا کردل سوری پسپور کریزا سوریه لیکولین گلکی دورو دریش کرنه جنیزیک و آگاداری روشا عفرینه فابریس بالانشه اندام انستیتوی واشنطن و ماموسته زانینگاه لیون فرانسیه. برز بالانش بخیراتی جه لیون الگلمنی من گوت 13 سال شر سوری چاوا اف کریزا چاره سر دبه. برز بالانش. So we can say that Syria is a frozen conflict for بالبرچاوگرتنا کو 3 ساله سوریه هەورەکیەکە ختمیە. ئەم divê rewşê de ne. Xas maj destpêka şerê Ukraynayê ve. Çimkî Rûs li derveyî Sûriyê mijûl in. û êdî ti êrişeke mezin çênabe. Loma rewşa ku heyî bi vî rengî ye. Lê ev rewşa ku heye pir qels e. Çimkî heke Amerîka ji bakurê Rojhilatê Sûriyê vekişe bêguman dê milîsên Şîa û Tirk li wêr êrişî Kurdan bikin. Her wisa dibe ku şer di navbera İsraîl û Îranê de biqewime. Em pir nêzî şerekî navçeyî ne. Wê demê Sûriyê dê bibe meydana şer û ti kes nizane dê çil paş vê hevrekiyê biqewime. Çimkî li bakur Rojavayê Sûriyê gelek serhildêr û kumên çekdarî yên girêdayî Tirkiyê hene. Wek Desteya Tehrîra Şam ku kumeke cihadîst e ku dikarin êrişî Helebê bikin. Her wiha hîn jî pirsgirêka Daişê berdewam e. Ango rewşa ku heye qels e û tiştek li Sûriyê kuta nebûye. Bi pêşbîniya min eger guhertineke mezin di jeopolîtîke neyê kirin Esed dê di desthilatê de bimîne û Îran û Rûsya jî piştgiriya wî bidomînin û ew ê jî hewl bide ku tevahiya Sûriyê kontrol bike. باشه پسپور روشا سوری کی دکاره و کریزی چاره سر بکه؟ Ev girêdayî wê yekê ye ku merema te ji çareseriya krîza Sûriyê çi ye? Tişta ku em îro li Sûriyê dibînin, kumên Îranî û Rûsî ne. Sûriye dê dibin destê Rûsya û Îranê de be. Êdî dê nedibin destê civaka navdewletî de be. Lê ev nayê wê wateyê ku dê konferanseke navneteweyî li ser Sûriyê pêk neyê. Pêvajoya giştî dê biqede û di navbera Rûsya, Îran û Tirkiye de bi Amerîka re danûstandin çê nebin. Lewra pêgeha Amerîka li Sûriyê lawaz dibe. Wê demê ev dê krîzê çareser neke. Li şûnê wê bibe serkeftina eniya Rûsya û Îranê. Lê bêguman ji bo gelê Sûriyê wê cuda be. باشه te behsa Amerîka kir Amerîkî li Sûriyê ne beşekî mezin ji axa Sûriyê taybetî deverên Kurdî dibin kontrola Amerîka de min gelek hevpeyvîn bi berpirsên Amerîkî re kirine bersiveke zelal nadin vê pirsa min heta kengî wê Amerîka li Sûriyê bimîne. You know, all the logistic for the American troops in Syria. Hemû hêlên lojîstîk ên Amerîka ku li Sûriyê ne ji Iraqê tên. Loma ev girêdayî hebûna Amerîka li Iraqê ye.
vêgajî danûstandin li navbera Serokvezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî û Serokê Amerîka Joe Biden li ser kişandina hêzên Amerîka ji Iraqê hene. Em nizanin ku eger ev biqewme, gelo dê bi tevahî vekişin an jî dê beşek ji wan vekişe. Lê eger bi tevahî ji Iraqê vekişin, bi texmîna min Amerîka li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî namîne. Êdî çi qas dem bixwe heta nemîne 6 meh, salek an jî 2 sal, nizanim. Lê ez bawer nakim ku hêzên Amerîkayê hetayê li Sûriyê bimînin. باشه امریکی دبیجن او جبو هبونا داعشی لسوریه نه لگور نرینا تا آرمانجا که دنیا هبونا امریکیان لسوریه هیا؟ Destpêkê ji ber Daişê bû. Lê sedema sereke ew e ku nehêlin Beşar Esed bi ser bikeve. Ev jî bi parastina Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Îcarniha li Sûriyê her tim hewl didin ku nehêlin bereya Îranî ya Iraq, Sûriya, Libnanê bêavakirin. Ki jê re dibêjin hîlala şîî. Loma jî Îranî bi xurtî hewl didin ku Amerîka ji Iraq û Sûriyê biqewtînin. û bi rêya milîsên şîî hêzên Amerîkayê bêzar dikin. Weke ku em niha dibînin ku ji Mûsilê mûşekan davêjin baregehên Amerîkayê yên li Hesekê. Ev peyameke nû ya Îraniyan e ku dibêjin em naxwazin li Sûriyê bimînin. Lewra Amerîkî hîn li Sûriyê ne. Da ku hewl bidin rûbrûyî Îranê bibin. Lê pir bi ser neketine. برز بالانش برای هم امریکا هم جی ولاتین اوروپا تکز دکرن اصرار دکرن که اسد لسر دستلات نمینه هین او اصرار اوروپی و امریکان مایه؟ Erê, em ji Ewropa û Amerîkayê dibînin. Wan guhartina siyasî li gorî biryara 2259 ya Nateweyên Yekbûyî dixwest ku ne şaş bin di sala 2017 de hat derxistin. Lê Esed hîn jî li ser desthelatê ye û ti zoriyeke rojavayê jî nîne ku wî ji desthelatê rakin. Dorpêç li ser wî hat sepandin. Lê ev nebese ku tu Esed bêgav bihêlî û têxî nav danûstandinan. Çimkî Îran û Rûsya piştevaniya wî dikin. Êdî wê çima bi rojavayê re danûstandinan bike? Ew di bihara 2023 de di Komara Erebî de hat wergirtin û di rûniştina Ceddeyê de bû. Balyozên wî yê Erebistana Siûdî li Sûriyê ye. Gelek welat hene ku têkiliyên xwe bi Esed re asayî dikin. Loma pêşbîniya ku em dibînin Esed ji desthilatê biçe pir kêm e. Tewra geriyekîtiya Ewropayê ji Esed bixwaze ku dev ji desthilatê berde. Ev yekane tişt e ku em dikarin jê re bibêjin hêvîdarbûn. بله سوریه نه ولاتکی پرچکریه لعالیک حکومت سوریه ریوه بل عالیکی جبهت النصره عالیکی هزن ائتلافنا عالیکی ریوه بریا خسره کردن هنه گروپین دن هنه یعنی الگورا که من لیکولین کریه سوریه بویا 5 پرچنها حتی کنگی سوریه پرچکری دمینه بریز بالانش. So yes, the Syrian government controls about 2/3 of the Syrian Erê, territory and desthilata hikûmeta Sûriyê li ser sê dudiyê ax û gelê wê heye. Ku hîn jî li Sûriyê 18 milyon kes hene û 8 milyon ji wan li derve ne. Av perçebûn dê heya demeke dirêj berdewam bike. Ez li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê ku dibin destê Kurdan de ye nezêde geş bînim.
چمکی ترکیه و ایران دخوازن وی ریوبریه هلوشینن. هکا پشتوانیا هیزن امریکا نمینه جبو کردان پر زحمت دبه. گلوه نافچهین بمینن. deal with Assad is difficult because he wants to come back in the area as before 2011. معامله کرنا به اسد را زحمته. چمکی او دخوازه وگره دورن بری 2011 کوته ده آرام تربه. گلوان دران، جبهه نصره، عفرین و سریکانیه هنه. گلجیر دست کومنگردای ترکیه نه. ترکیه دخوازه لباکور سوریه لسر سینور بدرجاهی 30 کیلومتریان کمبرا پارزبندی جه ادلب حتی چم فراته چه بکه. اسد نکاره روبروی ترکیه ببه. جبرکو پیمان وی به ترکیه، روسیا و ایران رهنه. کود ناو آخا سوریه دنه. دورن حکومت سوریه دبن دست روسیا و ایران دنه. و باکور سوریه جی دبن دست ارتشا ترکیه ده. دباکو سناریویا که دن آمینا قبرسی هبه. ترکین قبرسی جسالا 1974 و گراف داکر کرنه و نها کوماراوان قبرسی هیا. کو تنه جعالی ترکیه و هاتیه ناسین. دباکو سناریویا که میا وک و هبه کو کومارا باکور سوریه به و لجیر دست ترکیه و آلین گردای و به. چمکی اسد ناخوازه او 5 میلیون عرب و ترکمنین کلوه هرمه دجین ببین یک. ترکیه جی ایدی لخاکا خوا پنابران ناخوازه. لوما به پیش بینیامن پارچه کرنا سوریه جباکور و بهتر تی تخمین کرن. يعني انت مثلا قبرص يعني برامن سالين حفتيان دا يعني احتمال هيا كو تركيا سوريا در نكبه نمونه قبرص بين برامه. I don't think Turkey will go out of Syria. از باور ناکم کو ترکیه ج سوریه درکوه. او دخوازن لباکور سوریه بمینن. یکم داکو کمبرک عربی لدجی کردان چه بکن. چمکی دوی ام جبیر نکن کو عفرین و سریکانیه هرمن کردان بون. و آرمانجا ترکیه اوه کو شینی کرد جباکور سوریه درخه. چمکی او ایدی ناخوازن کو پکک جوان دوران ایریشی وان بکه. ام دزانن کو همو شینین کرد این وین دوران پشتگیریا پکک دکن. لورا دوی ترکیه وان جوان هرمان درخه. اول شونا کردان عرب و ترکمنان بجه بکه. و سابقا کو ارتشا ترکیه دست خوا دینا سرنافچه. برز بلانش من نفيسي تخوندن بحثا عربي بين التطهير العرقي اسيميلاسيونا نتوي يا نجادي لعفرين تكرن كرتين حلاندن افچه سيستما افچه ميكانيزما كل عفرين تشيدبه. It's just as I wrote in my book, the lesson from the Syrian crisis. وكاكو من دبرتوكا خويا بناوي درس جكريزا سوريا دا نفيساند او قركرنا اتنيكية تصالح 2018 دا دماكو تركيا و آليين سرب تركيا و عفرين داگر کرن پرانيا كردان جبر شر و ترسا جتركان رويان چونا شهباي نزي حلبي چونا کوبانه، قامشلو، عراق و اروپای، چمکی مانا وان لور زحمت بو. هکا تو کرد بی و هینجی العفرین بی و دمه و آلین گریدای ترکیه تبیزار بکن. او زفی و مالین وان داگر دکن. و جنین وان بیزار دکن و کردان نچار دکن کج عفرینه در کهون. خانی و عردین کردان ددن آلین گریدای ترکیه کج عزاز
و إدلبي هاتنه أو دمالين كردان إن فالا كريدا دجين and they are living in the houses, the empty houses of the Kurds. باشه اف بن پیکرنین کل عفرینه چید بن حمول پیشیا جاوین ترکیه چید بن جبرکو او گروپین چکدارین لعفرینه سر به ترکیه وره جبو چه ترکیه رید ده ویا که چما Turkey, first, it's a Turkish policy. سياستا تركيا أفا أف قركرن سياستا تركيا دفي أمل سر فيا كي فاكريبن أو بر باش دزانن چد قومه و بديتنا وي كيف خوشن أو نكارن آليين گريداي تركيا و كومن سر هلدير باش كنترول بكن چمكي شر هفدو جي دكن كنترول كرنا وان زحمته لي تركيا گوهنا دافانتشتان استراتيجية تركيا أفا but never mind for Turkey. This is the Turkish. It's a Turkish strategy. باشه او چکدارین کوان بن پیکرنان دکن لعفرینه بی جزا دمینن برز بالانش کی وان جزا دکه کی دکاره وان جزا بکه مثلا اوروپا دکاره تشتکی سروی مسئله بکه Nobody is bringing them to the courts. Nobody, because تكس وان كاشي دادگهان ناكه چمكي ريددن كيم كسان كو بچن عفرينه وك ريخستنين جواكا سيفيل جبو أوروبي و أمريكيان چونا عفرينه قدخيا دوي ريدانا تركيا بترهبه وكيدن رينادن كو تسينور درواز بكي تاني ريخستنين سيفيل ان تركي لدفري هنا لي او دبن دستي افادي دانا كو ريخستنا كمازن حكومة تركيا لورا تكس لسر روشي رابورا نادا هروسا مترسيدارة جلا كومن سر هلدير لهنا لوما ريخستنين سيفيل ناين باراستن أري روش جهي دلتنجية چمكي تورا دمدياين تركيا داجي جلك نوچا لسر تشتين كول غزة وكارتا روجافاي دقاو من هنا وك قرقرنا نجادي وجنوسيدا غزاي لي تكس دابشا تشتا لعفريني دقاو مناكا جهيلا أوروبا يفاجي زحف جهي خمجينية چمكي تركيا ببانابران قفيلد أوروبا يدخوا 4 مليون سوري لتركيا بنابرن أردوغان في زماني لهمبري أوروبا بكارتينة قرتو من شر مزار بكي قرت دور بيتش ديني سر سياسة من لسوريا ناخوا أزيجي دليل بر بنابرن فاكم و ري بدم كو چند مليون سوري بچن يونانستان و أوروباي جبركو أوروبا جوي بلا بنابران دترسا ايدي بتركيا را برنرمن because Europe is afraid about this wave of immigration, they are very smart with Turkey. پرسکدن کو جبو خلک می روجوای کورسانی گلکی گرینگه چما تو آلیک به تایبتی اوروپی اعتراف بر رهبری خسر ناکن کو باشه کی مزنج سوریه بن کنترل وان ده نزدیکی 5 میلیون کس ریو دبن سبب وای کی چیه کو اعتراف پی نای کرن The first reason the same thing with about Afrin سدما يكم همان تشتا كو درباري عفرين دجي هيا ناخوازن بتركيا را راستي بركسريغان ورن چمكي تركيا بتندي لدجي فيا كيا كو أمريكا و أوروبا روجافا بناسن اف سدمكا سدما دوامجي أوا كو أمريكا و أوروبا لدجي هر پارچبونا كينا ناخوازن دست خوا بدن سينورين ناف دولتي افتشتكي مينا هلا صورة دقال فيا كيجي ناسكرنا روجافا ناي واتايا ناسكرنا بارچبونا سورية لوما افجي برسكريكا كدنا
ئەو دikarin navçeya otonom binasin ku tewra Ewropayê naxwazin vê yekê jî bikin çimkî ew ji Tirkiye ditirsin. Sedemeke din jî ew e ku Rojava wekî şaxekî PKK tê hesibandin. PKK jî tewra li Ewropa û Amerîkayê jî wek rêxistineka terorîst tê hesibandin. Lewra li Rojavayê baweriya pêwîst bi rêveberiya xweser nayê kirin. Ji bo ku bi PKK ve neyên girêdan, Loma jî ti nasînek bi wan tune. Li Ewropayê yekane cihê ku Rojava nas kiriye herêma Katalonyaya ye ya Spanya. Ku ew jî ne welat e. Ev jî ji ber vê yekê ye ku ew jî di heman rewşê de ne û dixwazin serbixwe bin. Ew pir çepgirin û wisa hes dikin ku Rojava wek Katalonyayê ye. Loma jî ew lê mikur hatin. Ev mînaka tikî tenê ye. It's like Catalonia, and that's why they recognized Rojava, but it's the only example. سپاس ji Lyon Fabrice Balanche endamê Enstitûya Washington û mamosteyê zanîngehê mala te avet. Mîvanê min boî spas ji bo te bersiva pirsên min da. Gelekî spas.